يا همار اسكت سنجران لون ساري مدري جبم نتو فتم نجتشو كنافو أسكت أمارة جرا أورمو جرا تيجرن جرا أفارت جرا سلت جرا جتشونا ورا وقاب جاء لما وقاب جاء سديلا من جتشونا ما مرات ما كيس كسينا جتشون كنافو والله يا ركو سياسة لك دونو كبر جتشور سياسة بوا سياسة وان تكسانين كبسي تنامو تيار إثيوبيا فرتا ما شنتا ما أول تجرا لوكال شورا دبيتي ميت أمباسلة إثيوبيا أنجرتي لوكال شورا دبانيتي ميت بوا سياسة أسكت سعر كتن تو كنجرو فايدة سياسة أسكت سعر كتن تو كنجرو مالك أدل المات تو كوتش يجورا أما تكذا كان كيس ديمني نما سجله يا دنا مرة فورا سم متو سمانيا سو بكتة يا ينو ما سبرو سنقبا جرا إجتا تيجي جرا شور جرتي إجتا دي كسجله كنا سني دبرسا جرو جرا إجتا رأي جرا أكنا نيجي يجوا كنو وروني بكمي كهيدا أما مجا فورا توفي دي وقاب جا مي كهيدا مي جرا جتشون بك أفور كهيدا مي أسكاي مي أفهم مكيد تربى نام دي بس دي تبي وني نام دي بس كم سلالة جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلسة فيا جرت والله أنا كوي ديرو ورونا سيدا جرا كوني شوميزي جرا جتشو سكالي إننا وروتا باتي سدّي يوكي وقاول ورتران جتشورا كمارا تكادي بمسكيس كيسا تقول ما متى دي بمانا مسكيس حكيم بيتين باسن جتشو شاني باسن نجوا شانا نوراج خني جراني وخيابا نوراج خني جراني إننا واقعنا فقط في ديرو موتوما جلانا نوراج جيسي بيابا ينجو ما سنيت فقط كنون دور ريسكي سوف بيابا يدشولا كنافو موتوما ما نبر من نيدا خنا كيسا باسا سيادا ديرو سنجنا غلطو مغلطو بجالا السلام عليكم دولين دلنا الدنيا تركب تكونوا هدا شميسي كتير ستة دراجي كيدوري سجرا والله يكونوا كم بليس سجرا ترى جيتي أنا ما تلا مسؤول مريض أخر كيس الله كويس سجرا خامت سجيرو جرا كونوا بليس كيا كنا كيس سجرا سكلي نوتان وبرد أبدا سجرا أب بندر ران تلون كيو كم بروسينغو سينولتو ورا ران تلون كيو كم بروسينغو نولتو شير ورا برد أبدا الدنيا ران نوبا سجرا إدو غلطو ما سجرا سكلي نوتان وبرد أبدا بليس كينيا كنو وروتا في ورا سبوتا باي اسكي سيرا امارا جيرا اورومو جيرا تجري جيرا سبوتا باي اسكي سيرا ديرو امبرات متما انجيري ما نخنا تمري نمر جيرا جيرا والله لازم غار بيو دبن انجيري نما بكانيا تو كتنا مشان جارو فتو وان كانت ديرو برما اسنجيرا ورا بيو تكن سنجيرا دي غلط كنتا غني ورا كيلو كن ما توكو ادو بتاني ادو بيجاري علي الله كره سلام كما بتام يتقوديان جديا چميسي نو مرجان بتام تقرتنا بورت كبر دكتور ابي احمد جمع كما كنا تبابرو نباكاچ ከዚህ ጉድ ያውጡና አመት 6 ወር የታሰረ ነው እና ምንም ነገር ንጹሃን ዜጋችን እና ምንም ያደረገው ነገር የለም በሌላ ጥሩ ነገር ብቻ ማናገር ችግር የለውም እኮ ችግር የለውም ስለ ከፖለቲካ ነፃ ሆነን ፖለቲካ አይደለም እኛ እዚህ ውስጥ ተጎድተናል እኛ የፖለቲካ ምንም ችግር የለብን ከዚህ በሰላም እንዳልተው ብቻ አንተ ዳና ነገር ብቻ በትግረኛ አስተላልፎ ነገር ምን ነው ከትግሬ ዳና ነገር አውራ ስላገር እንዴም እንጃው በትግረኛ አስተላልፎ አረ በጃኹም ሕዋትና ኣብዚ عمت 6 ورحن عمت 4 ورحن 8 ورحي زناسه 4-5 ورحي تعزف زلط سلازي بجاهم كاب سقاي يوصنا تعاورنا نتملكت اكل شربولنا منقسنا ون كابزي زلنا شكر نخوبس زملكت اكل حوارينا قطعنا نحضر كلهم تقار فتو تقار ابزي بزح سبي سقدنا سلازي نحنا كاب حزبنا تحملنا تصفان كده በማሪያ ተመሰለ በማሪያ ውስጥ ወህማን ተናገረ እባካችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እርዱና ከዚህ ጉድ ያውጡና በጣም ተቸግረን ነው ያለነው እና ሁሉም በዝብ እንዲሰማልን ነው የምንፈልገው ሁሉም በጣም አሁን የተሰቃየን ነው ያለነው የታመመ መታከም አይችልም እና በጣም አስቸጋሪ ህይወት ላይ ነው ያለነው በትክክል ታረጉልን የተሻለ ነው የተመረጡ 13 አመት ነው 13 አመት ሰው የመታሰሩም ይገባው አይቻልም እና ብቻ akkasitti kun warroon as jiru Muhammad Atile dabarsu waan qabdu
አፋን አማርኛ ፓቲል በተዋፈለ እባካችሁ እዚህ እስር ቤት የምንገኘው ከጅዳ እስር ቤት ሺሜሲ ውስጥ ነው ያለነው። ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በሳውዲ በውጭ ሀገር በአውሮፓም በአሜሪካም በአውስትራሊያም በጀርመንም በሁሉም የምትገኙ የምታዩትን ቪዲዮዎች ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን ዜጎቻችሁ እኛ እየተጎዳ ያለነው በራብ በውሃ ጥም እየተጎዳን ነው። እስር ቤቱ በጣም ያው ግራውንድ በለው ምድር እስር ቤት በለው ስሙን ከላይ ነን እንጂ ግን ስሩ ያው እንደ ውስጥ እስር ቤት ለግራው መተታየ ቤት ነው የሚባለው። ያው እየተጎዳን ነው። ቻርጅም የለ የምንቀምሰው የምንለብሰው ሳሙና ልብስ መግያችን ከውጭ እየደወልን እህት ያለው እህት ዘመድ ያለው ዘመድ እያዋጣው 100 200 300 ብር እየገባችልን ነበረ። ያችም እንዳስገባ ቻርጅ ተዘግቶብናል። ስልካችን እንደሆነ ያለ ነው የምታው ስልክ አሁን ቪዲዮ የሚደረግበት ስልክ በቀደም ተፈትሾ ስልካችን ተዘርፎ አንድ ስልክ ስለቀረች ይችን ቪዲዮ አይታችሁልን ስልኩ ራሱ ይነጠቃል። አሁን ስለሚወሰድ ያያችሁትን ቪዲዮ ማንኛችሁም ሴት ወንድ ሳትሉ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ስልጤ፣ ጉራጌ፣ አፋር፣ ሶማሌ ማንኛችሁም የሆናችሁ ሰዎች ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ተባበሩን፣ ተከታተሉን። አብረናችሁ ነን። እኛም ህይወታችን እስካለ እስካለን እስከ ሞት ድረስ እናንተ ጎን ነን ያለነው። የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንዲሁም ምክትል ደመቀ መኮንን እንዲሁም የኢትዮጵያ አክቲቪስቶች፣ አርቲስቶች ማንኛችሁም ተባበሩን። ይህን የምታወጥ ይህን የምታየውን ቪዲዮ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም ደመቀ መኮንን ያያችሁትን ቪዲዮ በቶሎ በአስቸኳይ ድረሱልን። የድረሱኝ ጥሪ ነው የምንጮህላችሁ። የኢትዮጵያ ኤምባሲ እንኳን እኛ ልተባበረን ቀርቶ ጅዳ እስር ቤት ሲመጣ ለራሱ ወላሂ ዞታውን ይፈራዋል። በቃ ለራሱ ፍርሃት አለበት። ከኤምባሲው እኛ እንሻላለን። የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወደ ጅዳ ሲመጣ እኛ ለማናገር ቀርቶ አይናችንን አያየን። ራሱ ተሸማቆ ስለሚመለስ ኤምባሲ የለንም። እኛ ድረሱልን። የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁላችሁም እሪ በሩ፣ ሰላማዊ ሰልፍ ውጡ። የሀገሩ ሳይሆን ለእኛ ሰላማዊ እሪታ ድረሱልን። ሀይ በሩ። ወጣት፣ ዱርባ፣ ሽማግሌ፣ አሮጊት፣ ሳኡዲ በውጭ ሀገር ልጅ ያለው ያለለው በወታ እሪታ ሰላማዊ ሁላችሁ በኢትዮጵያውያን በሙሉኹም ኣብ ሚድያ ሶሻል ሚድያ ትንቀሳቀሱ ሰባት ማለት እዩ ካብ ዘረኝነት ወጣችሁ ሁላችሁ ኢትዮጵያውያን ቲክቶክም ፌስቡክም ትዊተርም የምትንቀሳቀሱ ሰዎች ስለኛ መጫው አለባችሁ። በሀገር የምትኖሩ ሰዎች ሰላማዊ ሰልፍ ወጣችሁ ስለኛ ጩሁ። እኛ እየተሳቃየን ነው። እባካችሁ እኛ እዚህ እየተሳቃየን ነው። እባካችሁ ተባበሩ። ዘረኝነት በቲክቶክ እና በተለያየ ሶሻል ሚዲያ የምትወጡ ሰዎች ታሳፍራላችሁ። ስለኛ አንድ ቀን ጨዋችሁ አታውቁ። ለምንድን ነው ዘረኝነት እናንተ የምትባላሉ? ኢትዮጵያውያን አይደላችሁ? እቺን ሀገር አብረን ካልሆነ ተለያይተን ታድጋለች ብላችሁ የምታምኑ ሰዎች በጣም ባለጌዎች ናቸው። ስለኛ አንድ ቀን አልጨዋችሁ። ስለ ዘረኝነት ግን በየቀኑ እየወጣችሁ ትሳደባላችሁ። እኛ ግን እዚህ ያለን ወንድሞቻችሁ አይደለም? እህቶቻችሁ ብዙ የሉም? እባካችሁ ኢትዮጵያውያን ልባሩ። በኋላችን ሀገር እኛ ከሌለን ልትኖር አትችልም። አብረን አሁን ዘረኝነቱ መጥቷል። ይሄ ሁሉ ጣጣ የመጣ ራሱ በሶሻል ሚዲያ እየተሳደባችሁ ዘረኝነት ሲመጣ ነው በየሀገሩ እየተገደለ ያለ ሰው። ከዘረኝነት እንውጣ። ሁላችን ኢትዮጵያውያን አብረን ስለዚህ ያለ ሰው ህዝብ በጅዳ፣ በሪያድ፣ በአልባሃ፣ ብሻ፣ ዲዛን፣ አባ የሚኖር ሰዎች ስለነዚህ ካልጫዋችሁ ኢትዮጵያውያን ታሳፍራላችሁ። በጣም በእናታችሁ ተባበሩን። እኛ የምናገረው ከዚህ እንዲታወቅም ነው። ያለንበት በጣም ስቃይ ውስጥ ያስለቅሳል። ልባችንም እንደሆነ ደንድኗል እንጂ ያስለቅሳል። በጣም ስቅስቅ ብለን ማልቀስ ነበረብን፣ ግን ምን እንደሆነ አላውቅም። እዚህ እስር ቤት ላይ ደንቁሮ ስለኛ ጫው እናንተና ባካችሁ ከዚህ መፍትሄ እንዲመጣ ነው። akkuma argaa jirtan kana afaan garaagaraatiin illee dabarsaa jirra. Sa'aatii kana shaana nurraa cufanii jiranii bakka shaanatti shaana nu qabnu bakka yookaan chaarjii itti godhan nu qabnu kun cufamee jira jechuudha. Namni asii agartan kun yeroo booda sagaleen keenya dhabamuu deema, sagaleen keenya duuduu deema. Warra alaa quban qabnu biyya bilbilee quban qabnu rakkoo gugurdaatu nurra ga'uu deema jechuudha. Waan kanarra akka sagaleen nu taatanii hatta galuun kennaa bee shaana nu deebisanii waan alaa quba qabaannee bakka alaa kulli haali warroonni biyya alaa jirtan hundi keessanii waan kana mootummaa biyya keessaa nu dubbisuun
homaa bu'aa siyaasaa nurraa argatanii qabanii akka gara biyyaa nu galchan sirriitti akka sagalee nu taatan barbaada. Warroonni waggaaf ji'a lamaa jiru. Anaga dhufe kunoo ji'a sadaffaa kee qabadheera. Kunniin warra waggaa caale jechuudha. Warra waggaa caale jechuudha. Kanaafuu mee uummata kaniin afaan isaaniitti irra deebisee isin dubbisaa hin gaafattanii jecha ofii fiiti isinitti mana. Abboomee ati hojii. Anatti mataa biyyaatti waggaan maneedhaa kana seenee waggaa lamaan seeneetiin jira. Hidhaatti xiqqoo keessatti amma takkaan fitee eegaan dhufe illee kun amma takka ga'eera. Wallaahi kana fakkaata. Allee negaan dhufee waggaa takkaa fi baatishanii jira. Ono as keessan nu dhukkubee mana hospitaala nu geessanii rakkannee jirra. Haalaan nu rakkannee jirra. Warri ala jirtan warri biyya keessa jirtan akka fumaata nu gootan asumaan isin gaafannaa. Namoonni viidiyoo sodaatanii. Awoo warri viidiyoo teenya tana laatan viidiyoo teenya laatanii qofa osoo hin taatin sheer nu gootanii uummata biraan nu geessanii sagalee nu taantanii akka furmaata maneedhaa kana keessaa ittiin baanu kabajaan isin gaafannaa ilmaan Oromoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota Beeji Abdii. Bakka yoo nageessan isin jaa ani amma waggaa tokko baatii shanii jira jechuudha maneedhaa kana keessa shumeeti. Kanaafuu sheer gootanii sagalee akka nuuf taatan isin jala yaa ilmaan Oromoo. Dhumnee jirra keessatti namoonni hedduu dhukkuba adda addaatiin miidhamanii keessatti haakimii yoo geessan namni haakimillee yoo dhaqetti asitti ho'itatee dhukkuba biraa fuudhee deebi'aa jechuudha. Makiinaan haakimii geessu makiinaa bashitanyaa kan namni makiinaa nuuka dhukkuba qabu jechuudha. Kanaafuu sheer godhaatii sagalee teenya tana namoota miidiyaa irraa haa isaan biraan nuugaa sagalee nuuf ta'a isiniin jenna. ሰላም በጣም በስሪት ላይ ነው ያለነው። አንድ ሰው ምንም ሳይፈረድበት ይሄን ያህል መታሰር በጣም ከባድ ነው እና በትብብር እዚህ እንድታወጡን በጣም እንፈልጋለን እና ለሁሉም ለዓለማት ብታሰሙ እንደሆነ ተሻለ ነው። በጣም እየተሰቃየን ነው። Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiiroo dubbanne yeroo waan dubbatamu illee baay'een jiru jechuudha. Wanni dubbanne guddaadha. Inni waan biraati miti amma uffanni asirratti arguu jirtan kun uffata hin jireen gatame jechuudha. As gubbaarraa arguu jirtan laachitti kan uffata kanneen laala. Uffanni kun hundi isaaniitu warra hin jiraan ta'ee kan gatamedha jechuudha. Wanna rabbaan hundi isaanii. Uummanni kunneen hin jiree isaanii kaa'odoorraa dhadhahanii saala guutuudha jechuudha. Kana dhiiroo hayyaan waliif isinin jedha mootummaa illee kan birmatan isinin jenna. Warra as keessaa kunniin nama waggaatu warra waggoota oli malee warroota waggaatti gadi miti. Waan kana ta'eefi maali mootummaan sila waggoota shabaabni kun hundi waggoodhaa seenne eenyu biyya guddisaa isinin jedha. Eenyu biyya guddisa. Waan kana ta'eetiif nu birmadhaa dhiiroo nullee galleetini yookiin gara tokko seennee waan biraa doon taane kun warra biyya guddisuu deemu gara biyyaa nu galchaa isinin jenna dhumee jira mana sirreessatti rabbi sodaadhaa dhiiroo rabbi sodaadhaa isin jenna kanaafuu galatooma. Warra taatee isin jabaa. Bakka akkasii. Wanta fayyadin akkanaa. Ini cuma tahu karena kana ya. Gubbara jala betul Ya saya akan. Akam naga jirtu hordoftoonni page kana hundi keessanu warri jilatunya rajiltan. Nama sani rakon kabu barbuka henere hune wali gurre wali gona babu. Dabarsu barbaanne bakka tana wanni sini waraabaa jiruuf namni hundi keessa jira. Rakkoo gara garaa mana